بله تماشاوان هجا لسر داوی نامیا کنگره سوچی نها برز عبدالباسط حمو جیگره سروک هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه الگلمنه برز دمات باش به هون وکو هفیمانی ده کنگره سوچی ده بجدار نبون او کنگر هات گریدان و بدوازده خالان بداوی بو نریناوه لسر وان خالان چیه؟ برای هر تشتی وار باش بو و تماشاوانا براستی کنگره سوچی کنگره کی کارنوالی بو و کرجار دیار بو هر کسی را گو بهتر گوری برجواندی گوری نارینا رژیم بشار اسد او بهتر و بسر کبه بله جبرگو هر سه دولتین گارانتور جی تایبات روسیا و ایران بهتر مقداری و رژیم هانا و بشكل وبرنج حجماري وبرنج كسي بخوندي جي انجام سوشي ديار بون بريا بو بيك بي بربي كيجي او كونغرا براستيو كارنفال بو وكا ديلانا كي بو شكل كارا وقديد جي سلوغاني تيدا وبريا ويجي سمبوليكا وي وكا رجيم على رجيم بو سلوغاني استرانين او سرودا سوريا يا بعث يا سرودا اجتماعي اوانا وكبري صالين شلي وبينجي دماغو بريا دماغ دريج رجيم بعث او خبات او سلوغان لسوريا دهلدان ايرول سوشي جي كوبيك بوش كوبيه او كونغرا گل شامت شده باشه لی وکو امزانن هر دو سروکن ترکیه و روسیه جید پیوندی تلفنی در لگوری که کرملین روسی را گهاندیه راحتی و دلخوشی خوش انجام وی کنگری در براندن لسر هلوستا ترکیه هون وکو اپوزیسیون نریناوت چیه؟ اپوزیسیون انجام درکتن سوچی نخودیه و نجی لی خودی درکوه بریارا هفایمانی اوه برگو بریارا چونا سوچی اره نکربو بریجی دمها آخافتن چه بو گو پایکوت بکه و جوینا سوچی لی وندزانن ایرو او اتفاق رکفتنا استانا نابرا هر سه دولتا لحف کرن جبونی وان آگربسته اوانا هنکی برجواندیه والگل هف هیا لی وک اپوزیسیون هلوستاوی زلال و وکریا او تشتی گسوچی درد او پینا ملزمه بروی کیجی او دولتا او باشه ما مست عبدالباسط لی اگر هاتو او انجامن کوج سوچی درکتنه 12 خالن پرانی آوانجی نزیکی بندو خالن دستور سوریه یا نهایه اگر هاتو لسر عرضه هات جیب جی کرن هند بیجن هن نرازین یانجی پابند نابم بچه انجامن کوج سوچی درکتنه اگر هاتو هات جیب جی کرن هن وکو اپوزیسیون دکارن چبکن دزانن يعني او كونغرا سوچي كونغرا كتاوي بس دمستورا هنكي بجدار بولي لي او بروسا دانستاندني و گفتگويا ده هندوري جنيفي دبي من سيوانا يكيتيانا تاوا بريارا 22 انجو 4 هكر هاتو انجام يويد خدمت اوي دبن او ويستمستورا وي فكري و مخرجات وي هنكي بين جنيفي من سيوانا يكيتيانا تاوا دبي بربي كيجي او آلية رجيمة بشار أسد حتانها أري نكري برغو وك هر يكي بأريا كي لدميزي برغو بشار أسد وك نرينا رجيمة بي مرسومة كي رئاسي دركبي داغو قبول بك أو أنجامي دركتي برغو كي حتانها بصورة دباباتك تاني ديار دكي كوميتاك دستوري دجبوني بيشاروجا سوريا دستورا كانو بي أباكر حتى أو قوتنا دستوري جي هناك بالاصلاح دستوري هناك بالصياغه الدستوري هناك بالاباكرنا دستوري كي هريه كي بشيوا خالد مزي بربي كي تشتكي يعني الآلية بربي كي نزل لا لتايبت او بريارا جو دركبيجي او مساله كوميتك دركبي او كوميتا لي هناك بيصادو بينجا بش دي صوره بيچلو بينجا لي او كوميتا كيبن بربي كي جي حتانها ددانو صانه دين لتصوره من بيرو باوريا مدى و بريارك نوج بوني يكيتيانا تاوا دركه بريارك والغوري يا 22 54 بقريبونا روسيا وامريكا وبشي دولتين اي جارانتور تايبات اي اولويات التوي ويت باندورا انجام سوتشي لسر دانستاندن جنيفه هبه از باورناك برغو ايرو اپوزيسيون هلوستاوي و زلال بو
یکی کمیته گفتگویا جی زلال بو تکس نکاره و بریاره سروا فرض که لی از باورم پشتی فشل سوچی هناك فشار هاتن داني جهلا دولتين تايبات روسيا وامريكا وفرنسا وبريطانيا لقال هف او بريار هناك كيتوي مندزانين ايرو او غريدانا هر يك البخش سوري دمزين تركي بزاويه باليه ايران باليه روسيا باليه هر يك باليه خود دكشني حمود خوازم بشار اسد نمينه لبچ اواي بشار اسد نمينه ايرو او قناغا وجهز وب اواكي دي به مشانج برغو او قناغ نما رنگه کی گو بشار اسد نمینه او انا هنا کی باورم بو کمیته دستوری یعنی انجمن دستوری او به بریار و قدر سوری و رژیم دیار بکی باشه او کمیتیان جی انجمن کل سوچی و به دست نشان کرن نونر نو اگر دوی انجمنیان جی دوی کمیته ده نبه او یک دیواندور لسر هلوستا و ناکد دانستاندنان ده هلبت يعني او كوميتا قدر كبي ويب اليكاريا و دولتا بي هلبت كرد بيويستا دوا كوميتا دا جرنگ هبن جبرگو او كوميتا گو بريارا يكيتيا نتاوا بريارا اريب كيسر جبر بيشاروجا سوري او كوميتا وي دستور كانو بيداني او گلكي جرنگا و دوي قناغات دا تايبت ام كرد گلكا باش شيار بن بحمو آستادا كاربن چاوا دوي دستوري دا دوي كوميتا دستوري دا بخودي در نكبن وندزانه جي ايرو او دستورا گوته دانين اكتر هري گرنگن دولتين تركيا ايران سعودية عربي اردن او امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا بربيه كيجي كرد گركا خودي پشت من حتى گو كاربنرين او قناغا سر استا هف پیمانیه دا استا كوميتا گفتگو دا دسته کردا کارن رولا كبريزن لي دا آريه سوچي دا حتان ها تشتكي کردا فرمی تیدا نینا او پارتی و رخصنه کرده تشتاکی کسی کرده دسوشی دا تنه سپاس بو تبلیبونا تبریا سکای ببرز عبدالباسط حمو جیگر سروک هفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه